Kadagiti akindig sadyay anak ti tinulong nuwat tarikat sadyay keta dapan nagkaykaysa kadagiti tagaaway sadyay away dagiti akindig sadyay paraiso di kayarig na sadyay napnut ayat dagiti tagaaway no kayat mo nga panahon
ibag nga oras tayo amin keta. Ada di manan iti part 3 iti programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan, ket makadkadwada ka manin apo kakabsat itang kanito. Ken oras. Ayan, sa di naman tayo nyo ita. Good morning, good afternoon, and good evening kanya yung amin nga sa Awan lakas. pada. Ayan, hello sa inyong lahat. Good evening kanya yung amin nga sa pada kita. Ayan, makadkadwayo pa ilang apo itang rabi isak ni DJ Klang. Siyak ni Ray Lagmay. And ni Kuya Marvin Agne on guitar and Ate Irene. Makalinaw. Ayan, mamaya makakasama natin sila. Makadwa kada kami unos iti dua nga oras. Ayan, pasensya kayong medyo na late. Wen. Inimimas gamin ni Lolo Bansyong, ajay. Bugoong at dati kalamansi nga dasili na. Wen, iso nga nabayagan kami nga kwa. Wen. Agasim at tamanong ray. Naka 5 nga labay. Apo, grabe. Wen. Nakalimang nga labay, te. Tinapoy kas ka na bagoong. Yan. Napalalaw. Wen, perme. Iso nga medyo na late kami itanga kanito. Ayan. So, kakausay ta. Ulitek na ibag nga oras. Yung amin nga sa nga pada karayaw ni Ilocano. Good evening kanya yung amin. Ket dawatik Grabe, karuden. kata kayo amin. Dawatik karuden nga. I-share yun dahito nga programa tayon kadagitiya. Bukbukod yun nga waltap na dutay pa nga agkakadwa. Agdadanggay, agraragsak, agrarayaw. Ita. Nga rabi Nakalito. Aha, so once again, good evening. Pagyaman namin pa ilang apong nagitiya na ayat nga tumultulong iti Ray Hour naging sponsors for the month of August. Awan sa bali dati Vivian Abalos Simon. From Switzerland. Tita Jo Ramos. From Switzerland. Tita Dina Dumingsin. From Switzerland. Kaya Tita Remy Mauricio. From Switzerland. Sir Edwin Cresolo. From California, USA. Ate Susan Agne. Hong Kong. Ate Cheryl Tagala. From Hong Kong. Kay Jamalaine Obra. From Hong Kong nga eh. Kaya Sir Freda Abalos Naples. From Africa. Kay Ate Gina Valdez Paselo. From Singapore. Kay Ate Jacqueline Ducusin. From Singapore. Kay Maminda Alasiste Alindayo. From Singapore. Kimberly Yap. From Thailand. Kay Apo Lakay. From London. Kay Asby Romel Rinyon. From Sullivan, Isabela. Ayan, kay kasama dito Switzerland Fanatics. Thank you so much po sa sponsor na uniform din namin. Kasama ti secret sponsor ng wireless microphone. Sino? Suni ma'am nga, madia. Secret nga eh. Ay. Yun. Ayan, kan kasama kakabsat kapag yaman naman man apo nagiti Friends Forever straight from the Heart Foundation headed by Rose Ma'am Istin Alibuyog. Gan advisor. Judith Ramos. Kani Ate Annabel Agbayani. Thank Hello, you so Ma'am much. Annabel Agbayani. Yan kasamit nga kablama maman iti grupo iti Saranay Worldwide Bilag Tilima. Incorporated. Kasama ti Raon Electronic and Merchandise. Ayan, itiraon electronics and merchandise sa Pukit Masarakan sa Kawayan City, Isabela. Along the highway Kawayan City, Isabela, Batok iti Shell. Kukwa. Gasoline. Mato na ni Mr. Christopher Aquino. Ayan. Ayan. So, Ang may pagkakajit agilakonan. ibagak gumatang kayo apo iti dagiti no agkasampulan kayo kausad dagiti mixer, Ayan. amplifier, speaker, amin. Huwag lang ang cellphone. Wait. Ayan, ada po ijay Raon Electronics and Merchandise. Ayan. Ay, tita daw. Tita Minda, la si Alinday. Ayun ni Mama Lasiste Alindayo. Dapat ni. Ay, Ate Bianax, tal na. Amok agi jay secret sponsors, i-comment ko ka din DJ Klangon. Ay, tal na ate. Tal na. Ayan, so once again, naibaga oras tayo amin karayaw ni Ilocano. Aha. Ayan, nakawakad kadwayo na kami pa ilang apo iti unig, iti duwa nga oras. Ayan. Ayan. Kaya na, bago ti amin kakabsat. Sambay ti aming kakabsat. Yan, mangisagot kami amang pailang ti sa miweng panglukat bilang musikal. Ito yung programa na pauluan, Rayaw ni Ilocano. Aha. Dito pailang programa iti Rayaw ni Ilocano. Yan, may isa nga sa miweng isagsagot ko kanyo yung aming nga sa nga pada.
May sapay. Hey! If she brings you happiness, then I wish you all the best. It's your happiness that matters most of all. But if he ever breaks your heart, if the three of us ever start, I'll be there before the next teardrop falls. Straight out, Ni Ilocano. Se te quieres de verdad y te dé felicidad, te deseo lo más bueno a los dos. Pero si la hacen ignorar, a mí me puedes hablar. Yo estaré contigo cuando triste estás. I'll be there anytime you need me by your side to drive away every teardrop that you cry. And if he ever leaves you blue, just remember I love you. I'll be there before the next teardrop falls. Right out, Ni Ilocano. Right out, Ni Ilocano. I'll be there anytime you need me by your side to drive away every teardrop that you cry. And if he ever leaves you blue, just remember I love you, and I'll be there before the next teardrop falls. I'll be there before the next teardrop falls. Isang samiweng panglukat bilang Naglaingat talaga siya. Way, ibig-big layo ata kanta. Di ba? Ano man nun? Ayan, di kita po, nga po nakapag-share dito nga programa tayo kakabsat. I-share yun dito nga programa tayo tap na doon tayo pa nga agkakadwa. Agraragsak, agdadanggay, Itang oras. Ayan, so gi-shout out na karo din. Kaya po kahit na agpa-shout out, mag-present na po kayo. Tap na may shout out na kayo, Maisa. 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 Ayan, umuna nga kablawak kakabsat ni Ate Bianangs nga. Aha.
present agad-agad. At Viana Salawi, Bibian Abalos Simon. Aha. Kaya Ate Anabel Antonio Agbayani, kay Honorio Lamerca, kay Axel Esteban, kay Dinalyn Noguera Terte Dulay, kay Faustina Denzo Teofilo, kay Sir Lopito Balagtas, kay Namnamaim Toy Ayat, kay Priscilla Madriaga, kay Anthony Besara, kay Elru Marquez Gandalera, kay Ma'am Eleanor Agor, Happy Wednesday, Mike Juanico, Annalisa Abuan, kay Zalde Alvarez Ramirez, kay Jamay Lane Obra, hello, kay Lina Esteban, kay Marian Furu, kay Ian Mark Molina, kay Ate Minda, Tita Minda Lasiste Alindayo, and Laarni Victoriano, kay Maldita ako, kay Ate Nelda ako, kay Ma'am Priscilla Madriaga, Roberto Minglana, Pabs Bautista, Jonel Pasqua, kay Tita Remy Mauricio, kay JM Ramil. Ayan, hello sa inyong lahat. Kaya Dinalyn Duguere Terte Dulay, kay Ate Cheryl Tagala, thank you so much for sharing. Kaya Sir Joseph Guillermo Bernard, ayan, Elro Marquez Gandalera, kaya Sir Joseph, and kay Gilbert Paguyo. Ayan, hello, kaya yung amin nga sang pada. Ayan, makadkadwada kami apo inti onig di duwa nga oras. Ron Karabakan, Bayubay, hello, kay Ate Maricel Abuan Ramirez, hello, ayan, present na rin si Ate Maricel, kaya Ate Nelda ako, kaya Ate Eleanor Agor, Lloyda Julian, Mel's Dawag, De Leon. Ayan, hello sa inyong lahat. Nagiti present itan nga kanito. Naipag nga oras tayo amin kakabsat. Aha. Ano bagbagayod na? Ano nga letter A, F, G, kung kunayon dita? Una, tanong masurutan. Ay. Agdurimi kami man. Agdurime. Uy. Ayan, nagibasa na pang lang dagiti comments. Kablaw, na iba karabita yung aming karayaw, tahaan nga aldaw, kanan ni Zalde Alvarez Ramirez. Mayat siya. Nalaeng. Good evening everyone. Ading Marvin Agne, ading Reventor Lagmay, ading Klang, and ading Irene. Kunan ni Ate Faustina Denso. Chofilo. Present watching, sabi ni Ate Jamoy Lane. Obra. Good evening, ganda tayo amin pa-shoutout man, Jay Korea. Ken Kaanakak, Junior Asis, Lina Esteban. Watching from Taiwan also, Marian Furuk. Tita Latan, DJ Klang, please. Thank you. Kuna ni Tita Minda Lasiste. Ayan, tita. Hello, tita. Hello, tita. Watching from Bulacan, Arnold Manuel. Ayan. Happy watching Ate Liza Marteliano. Sabi ni Ate Laarni Victoriano. Hello, Sis Vivian. Enjoy watching. Kuna ni Ate Eleanor Agor. Ano dyan transpose? Dan sharing coming from Ate Maldita ako. Watching from Agoo, La Union. Ma'am Priscilla Madriaga. Aji request ko nga naglemes ni Arak di yumit kantain ko na ni Roberto Minglana. Kantain na tatan. Namdama. Kantaan o si kamang kanta. Mate kantaan da. Kantain nyo. Sir Marvin, patukar man tay release me. Thank you. Sabi niya. So atan, nakasalang. Boss Marvin, kin DJ Klang, pa-request man, Jay. Fating, ana? Fating Marine. Instrumental. Fighting Marine. Instrumental. Salamat mga DJ. Junel Pasqua. Good evening mga DJ. Sabi ni Tita Remy Mauricio. Hello ma'am, Remy Mauricio. Good evening Tita Remy. Good evening tita. Good evening. Ay, good evening ko na. Dagitaman DJ Klang ko na ni ate namnamaim to'y ayan. Naiba ka para biikarayaw, request man tayo, rest your love on me, agyaman mga idol, JM Ramil. Good evening karayaw, ate Maldita ako. Okay. Ayan, naka-ready na ba? Na-ready. Okay, mangisagot kami maninti sa miwain kakabsat. Ayan, the TJ requested song. Release Me. Ibalang programa din na palwan, Ring Out Ni Ilocano.
Ni Ilocano. Apay na magbagay tangad wa. Ayan, anda po ti requested song. Release me ngayon sagsagot pa ilang kanya yung amin nga sa nga pada. Amin. And para po sa nag-request. Okay. Aha. Okay, agibaso nakmanin na po dagiti nabatbati man nga comments. Pa-shoutout man kinila kay Pura Osnolan Narag. Ayan, hello Sir Romel Narag. Happy watching. Kamusta? Gandang gabi, Kuya Ray, Ken, Kuya Marvin, DJ lang pa-shoutout man, taga Cabecera, 22. Kinaanti nga Criselda, agtarap nga birthday itakin amin nga uncle ko nga madama iti, ngimaton. Nice song, DJ lang, Elru Marquez, Gandalera. Naibang karabita yung amin mga karayaw ni Ilocano, God bless. Kuna ni Tita Nelda ako. Ayan. Ajiman Blue Bayou, please, Lolo and Lola, thank you. Ananay at Tibianang, una yan nga, dagitan nga boses plakat sa amotan mga idol ko na ni Guillermo Bernard. Nay na. Fitful Love man, Kuya Marvin, ko na ni Joseph Guillermo. Nagganas nga boses DJ Klang. Thank you so much, Tita Minda. Naibagarabi yung mga idol, present request ko man idol, I know. Thanks, Tiatu. Isagot ko man nagitiya. Group Rayaw ni Ilocano Fans Club, Hong Kong chapter. I love you all ko na ni ate Cheryl Tagala. Ayan. Dan sharing mga idol ko na natin share. Thank you so much po dagiti amin nga nag-sharing dito nga programa tayo. Agyaman kami apo and share dito pa more share kamaksat. pa. Thank you so much in advance. Kaya dagiti apohan pa nakapag-follow iti page ti Rayaw ni Ilocano. Ayan. Ag-follow kayo tap na notify kayo every live ng Rayaw ni Ilocano. Kaya kasama iti YouTube channel. I-search nyo lang iti Marvin Agne or Rayaw ni Ilocano. ayan. Ka-subscribe yun apo. Ayan, nag-request naman DJ lang tayo kanta nga Power of Love. Please, hindi na no guera, dola. Ay na, share dan mga karayaw ni Ilocano. Kuna natin Elda ako. Present na, kuna natin Anabel Antonio Agbayani. Sino bayak talaga ti live view karayaw tabitin tatay kuna natin Bianang. Kakasano, busy ka launay ate Bianang. So, pay Nakabisbis sila unay na ate kong Bianang sa napintason. Siyempre, paspasyar ti O'Brien na tata. May surot na kami man ate Bianangs. Supay, mangisurot ka, Mike. Wow. Ag-request nakman, ajay pay apay dika, apay adika, malipatan, ate Annabel Antonio Agpayani. Pa-shoutout nga po Pagulayan Family at Bayubay from Lanzon, Gamu, kuna niya, Ron Karabakan, Bayubay. Aha. Present mga wawafu at magagandang DJs, sabi ni Tita Nelda. Ako. Nangig mo? Why? Kasali? Ni. Siyak? Tsaka mo. Sige, padasin. Basaw! Okay ka lang dita. Basaw. Itong id ka man dita. Kaya tumasumong bata tata. I know. Hello everyone! Ibagarabi tayo amin ko na ni Lloyda Julian. Hello from Chicago, USA. Na imbagarabi dito amin. God bless us all. Melds Dawag de Leon. And hello po dyan sa USA. Happy watching, Ma'am Melds. Na imbagarabi tayo amin karayaaw. Kablawak po nagiti 20-20 boys. Nang runa ni Jeffrey Miranda Esteban. Dito'y Barukbuk, Quezon, Isabela. Nga nakakita ka no, tinapugawan tubulkan kuna na ni June Galiargo Jr. Ayan, hello sa mga 20-20 boys. Shout out man kini ang all ones Eatery, Mr. and Mrs. Johnny ang all one ti San Mariano, Isabela. Coming from Ray de la Cruz. Ayan. Present watching from Bahrain, Jovi L. Garcia. Hello sa ating 194 viewers. Mag-share na po kayo. Ayan, share pa more. Dance with my father man, mga DJs, please. Thank you kuna natin Tita Mindala, sis ni Alindayo. Na ibang grabi karayaw kuna natin Virgie Paet. Aha. Shout out man aming nga taga-Lenzon gamu na imbaga pa nagdingding ngigyo tirayaw ni Ilocano kuna ni Namnamaem. Tuy ayan. Tuy ayan. Thank you for your mention. My name, Miss Klang. Thank you so much kanana. You're welcome, Ate Laar ni Victoriano. Ayan, i-share mo lang tapno. Ado tayo pa yung kakadwa. Hi, Madam. Happy watching here in Valenzuela. Sabi ni Peter Siday Soliva. Ayan, mangisagot kami man yung requested song. Kantain nyo mo't lang. Ana? Yero Lows. Hoy. Ay. Yellow. Yellow. Apay nag-aatid dog di. Hagsasaro mga comments. Ay na. Sakto. Okay, dito bilang programa tayo na Polwan. Rayaw ni Ilocano.
Aha. I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay single yellow rose. A smile back when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. And so today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Reawa, Ni Ilocano. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leave and throw a love away? Why did you leave a single yellow? You couldn't tell me to my face that you had found another. It never crossed my mind you were untrue. And so today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Oh, you said goodbye with a single yellow rose. Rayawa, Ni Ilocano. Ayan yung requested Rayaw song. ni Ilocano. Requested song, Yellow Rose. Ngayon, sagsagad ko pa lang kanya yung amin-amin nga sang pada. Dagiti pa lang apo. Agboy-boy ang programa tayo Rayaw ni Ilocano. Hello sa ating 218 viewers. Aha. Ayan, happy watching kanya yung amin nga sang pada. Ayan. Ayan, kaya tagibasa nakmanin. Arturo Kasuga watching from Kutkut. Uno, Kapas Starlock. Sabi Ayan. niya. Ayan, Ron Karabakan, Bayubay, do i-share mo. Sabi ni ate Nam Namaim Toy. Ayan. Apo. Mga DJs, Faithful Love Man, ading Marvin Conani Garcia, Christian Rhea, Noli. Aha, seglak ni DJ Marvin Gumitara, Conani Elro Marquez, Gandalera. Ang pay kit dipti ko na tataas. Ang pay ti ehersisyo na ne. Na talaga nga ko. Naiba karabi tayo amin karayaw. Uray naklag pukaw tiragsak amang buybuya kada kayo. Kablawak man ti family Paguyo Ramos, Mercado Kentia, pakaikamangak ti Contilio family. Coming from Trebla o Dakrem o Yugab. Aha. Galing ni Kuya Marvin, name bag karabi tayo apo Peter Ziday, Soliva. Ayan. Name bag karabi tayo aming karayaw, kablawak man nagitoy kakadwak nga madama ag buybuya. Ti programa yo sabay shot ti bilog. Isuda Albert Paguyo, nga kadwana ni Baket nga ni Crystal Kaule, Ansal Dumrike, kento'y putot ko, iso ni Precious Ira Paguyo. Iraman ko pa yan ni Kuya James Paguyo, ken Ate Mary Paguyo, Dumayag Paguyo. Agyaman karayaw ko na niya, Sir Gilbert Paguyo. Apo nababati mi. Sa Rahos. Ay bagarabi tayo aming karayaw ni
Ilocano, pa-request man tayo si Siwit. Sasala kami dito'y Tarlac. No problem. Hehe, thanks po, sabi ni Roger Jonicio. Nag-like kayo, kamusta kamahalman? Kuna ni James Paguyo. Naibagarabi tayo amin karayaw ni Ilocano, Nenita Dakiwag de la Peña. Ayan. DJ Klang tayo man request ko tayo bigat ng Ilocano te I love you, Gigi. Ang request nakman karayaw ti may isang napintas na kanta Dance with My Father Apo. Thank you po and more power. Arturo Kasuga. Aha. Naibagarabi karayaw from Kalanigan, Santo Tomas, Isabela, Angelito Butak Rivera. Sweet child man Apo, kuna niya. Ate Maricel Abuan Ramirez. Inton Domingo, tayo agpasyari jay is Shibustone mga DJs. Skilltorn, nagregat min nga basahin ni Ate Bianangs. Okay, nakaready na ba yung request na isa? Sure. Ayan. Okay, isagot mi karoon din may isang requested song. Anata? Faithful Love. May sagsagot pa lang kanya. Amin, 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 amin nga sa nga pada. Dito pa lang programa Ray Awa Ni Ilocano. At Dani Unakman. Sa uso nga kunada. No agpuligad ka ti koloretem kasla ka na beauty queen a inayusam ti parklarista. Nagmayat ka buy-buyain kasla manyika at tumaktakder. Nagdiduwa pulgada at akong mo, di na kapay kaya at tumbakin. Ngayon yan, nakigtot ko, di bimbisita ak ijay balayo. Nagulo. Kanormal lang aglalo no adda ubing yun. Yam imas na napanak na kaisbong. Aglong lumot. Napukaw ako. May samampay nga Daniel. Ananay. May samampay nga Daniel. Sentimento tagayan ko. Iti pa nagdesisyon na nga
balin na aktibo. Mga rod, nagrigat tagiba sa Ilocano. Ang practice apay. Rayaw Ni Ilocano. Ayan, nagkana sabot ang tingtingeg. Sana na. May shaman pa. Panang subliken ayan. Ayan. At iti pamagat na. Kiday mo, kusilak ko. Puso giduron ken kumambyo. Bitwen inyawat mo, sinipaw ken indulin ko. Di ba naglawas, di ba nawen? Gusto ang kinatao rumpuaren. Bisyo, sugal, babae, barakada. Ika'y narakop mo. Lumala daw sangkot mo. Unaandak ti ungit mo. Kay bisong ni ayat, abangay ayo. Kung tardano, ken black eye meten in pasabat mo. Gapot sadot ka. Nagdesisyon ka asyak ti agmina. Nang may tibiyag tinak may patawid. Kim apay nga. Apay nga'y napatan, napan kamiten, nakikaabay. Naikat kanen ni kumparen, kinalong mo bay. Di ba naglupyas timba ni pasensya? Di ba nagawid ko? Awan pulos ng higmo. Nasamit ni arakop, impasabat ko. Bisong ni Judas, indepel ko. Di takar-aryek ken agmanmantika, asubil mo. Ginidaw ko ken ka, agdiretsotan ayan tinaganak mo. Kinanyan akigtot mo inyabat ko asaon. Kablaawang ama ken ina, umay kuman isublit at ta. To'y anak yu awan gunggunana. Bed of roses ngayon karina. Mapag akayo met gayang kadapay surot na. Dagit henerasyon tata. Manunutin yu buma. Awan mangipagel ti panagaya. Ngem saan kayo buma abara-bara. Kapet ni ayan forever di kumpas na aranay ayon parang isublik yan ayan hindi apo ti Dani o ti Biag Rayaw Ni Ilocano.
Ni Ilocano. Ayan. Data po tiduwang sa Amo na ka magdani mati. Katuata. Oy, adalang basbasaik. Pinadas ko lang yung si kayo. Baka damdama. Danto man programa tayo nga kung about dani mo na. Oy. Aman, mabalinsi ka. Agbasbasa nak lang. Ang kardo break habang agwa kayo de apat nak makisalsala. Alright, sige. Mga round, sige. Okay, agibasa tayo man kakapsat ilaw sa ating 264 viewers. Happy watching. Hello. Share po more. Good evening amin kanya amin di takarayaw pa-request man jay sabong ni Hasmin. Ananay, anyan nga request eh. Naiba karapit tayo amin karayaw ka na ni Ate Jacqueline Dukusingin. Hello Ate Jackie, watching here in Cagayan, Ballesteros, Lorgilda Alonso, Paliho, Tamayo. Ayan. Watching from Ross, Isabella Grace Apparel Shop. Thank you mga DJs, naglalaing kayo nga talaga. God bless you all ko na ni Garcia Christian Noli. Hello Maring Dina Domingsil, naudikan sa ako na ni Tita Remy Mauricio. Good evening DJ Klang, Sir Marvin, Agnes, Sir Reventor Lagmay, and all viewers coming from Press Rebing, Ricardo. Kamusta kan Press? I miss you. Naibang karabi yung mga idol, naglaing kayo nga talaga mga idol. Ang request nakman gitarain ni ading Marvin, side by side. Salamat. Ananay, amo kaya't nakantain mi Lola. Coming from Lola Shirley Pestizo Petines. Good evening mga idol, Tita Dina Domingsil. The best pa rin Ilocano songs ag Kalis Manikag Michael. Wow, DJ Klang mayat ko na niya. Ate Nelda ako. Mayat nga isala ko na ni Pres Rebing. Good evening DJ Klang. Request man si Siwit para kani pamilya Honorio Lamarca. Kawork ijay Rasha kan Qatar. Dan itan ito Santa Maria, Pangasinan. Good luck tayo negosyo ng car wash and detailing. Rogelio Marcelo. Ayan. Wow, mayat ading ko na. Ayan. Awak man. Paray awak man. Ajay Sanchez, Mira Cagayan, Arthur Bautista from Tantangan, South Cotabato, Josie Bautista. Naimbang rabi tayo aming kagyamanak, DJ Marvin, DJ Klang, Sen Ray, tayong patukaryo, Ajay Faithful Love. Tanabayag nga request ko daytan mga DJs. Ayan. Itad lang nga mangyig. God bless ko na ni Lolita. Ganito na madanon tuman na di sunata nga si Siwit, iyabantan tuman mo ni kumparek. Why? Tayo sunan tumamay. Kayang-kayam dahil ta DJ Klang, mayat boses mo makabangar ko na ni Rogelio Marcelo. Nagmayat pinangramas mo gitara ay DJ Marvin. Hello Ate Sonia Lagan, happy watching. Man, talaga na lang yung rumamasan lang. Gitara tamo na ramasan ata. Wine, adupay. Adopa. Kaya na pa yung mga ramas ti dinakdakan. Ayaw. Anagim. Apaw! Dinakdakan kumpa. Mabalin nag-request, madam. Dita din namawan nagbasulak tayo sagot kuman kinit. No Joseph. problem. Nga kalbo, dito'y Bilbao, Spain. Salamat from Bilbao, Spain, Romeo Marquez de Raban. Naibang grabe yung ma'am, sir, from La Union. Ingat kayo lagi mga idol. Maganda pakinggan yung mga tugtog nyo. Manuel Cubian. Thank you, sir. Wow, galing mo DJ Klang. Ginalyn Domingo Antonio. Practice pa lang aja. Practice pa lang aja. Bye. Good evening, Rayo Ni Ilocano. God bless you all. Mabuhay kayo. Remy Gorospe Alaria. Ayan. Galing mo DJ Klang, sabi ni Tita Remy. Wow, sabi ni Tita Dina Dumingsil. Hello, Ate Judith Ramos. Oo. Happy watching, kamusta? And Ayos to lang. Tita Rostein Alibuyo. Alibuyo. Hello, okay, mangisagot kami man ng requested song. Oo. Naudit at ta. Isumat Tak lang lang. makita isuna. Broken Ni souvenir. Sir Stewart. Bautista, pwede suna. When? Nadamag ko ading nga at dadadapilan nyo. Umay kuman idapil sa ngalawas na unas ko. Kukwam tay tugbog na, takukwak tay usang na. No agarabyado ka ading, oray ipitlota. Nadamag ko ading nga at dadadapilan nyo. Umay kuman idapil sa ngalawas na unas ko. Kukwam tay tugbog na, takukwak tay usang na. No agarabyado ka ading, oray ipitlota. Wow. Ananay, Adapo, a.k.a. Hello, Sir Stewart Bautista, a.k.a. Unas Boy. Ayan, happy watching. Ayan. Kaya kasamit kay Lolita de la Cruz.
Hello, hello Karay, watching from Davao. Paki-shoutout sa asawa ko si Beth Cabigas. June Cabigas. Hello mga Karay, watching Flores Nagilian. More power, Lerma Flores. Watching you guys from Stockton, California. Emilio Bringas. Ayan, hello sir dyan sa California. Watching from San Fernando, La Union. Joel Solomon. Idol Ray, Ni Ilocano, happy Valentine's. Iti nakalabaga ita. More power Karay. Request ko man jay sulisok agyaman. Mua, trebla. Haan nga nalabaga ito, Apo. Maroon. Maroon. Ang request na pan DJ Klang, jay sulisok agyaman DJ Klang. Okay, sige. Okay. Mangisagot kami manin. Dikiti sa mi weng kakabzat. Request Kantayin na, ng Apo. song. Anatan. Broken Souvenir. Ate Irene. Come on. Tatay, mangkanta ti Broken Souvenir. Yes. For each moment of this, I still have my souvenirs. Cherries in a bucket full of dreams. I could hold, I could feel, kept pretending they were real. A long time after lovers fade away. Now a picture of you I had cherries so true. Even kiss till I'd see you again. But when I've been crying today, through our memories away, something bright as I cried for my broken souvenir, and I reach for the sun to find the place I belong. Now you're one of my broken souvenirs. Right out, Ni Ilocano. If you need me again, there's no way you really can. Wasted pieces never make a whole. And if you leave your own on some windy afternoon, try to see where all the pieces flew. It was hard to get on since my memories were gone. What if you ever see me again? I've been crying today, through my memories away. Something died as I cried for my broken souvenir, and I reach for the sun to find the place I belong. Now you're one of my broken souvenirs. Now you're one of my broken souvenirs. Okay, ari ko. Atapo ti request Aha. song. Broken Souvenir nga sagsagat pa lang kanya yan ate Irene Macalinaw. Ano natin sumarunong request? Siwit. Sino ay bantayaw? Di parek. Si Bimaun. May kaman ditoy. Wide. Sige, habang agibaso nakpay lang na eh. Okay, sige apaw. Kitam lang abakad da ibatem. Pa-request man tay bulod nga ayat Sir Marvin. Michael Padamada, Kalasag. Aha.
Okay. Shout out po sa Abika, Abaki, Danglas, Abra, Family Agalis at Manikag. Agalis, Manikag, Michael. Ayan. Mayat DJ lang. Sabi natin siya, may line Abra. Thank you so much. Shout out amin na viewers. Yahoo ko na natin Judith Ramos. Pa-request po, perfect watching from Hong Kong. Thank you so much. Stay safe. Sabi niya, Miele Villar. Mabalin jay arak, ma'am. Kuna ni Agalis, Manikag. Michael. Pa-request man ti Ukel Melesha o Salvo Cortez. DJ Klang, Time on Heaven. Thanks, sabi ni Marlon Roque. Okay. Shout out, sabi ni Don J.R. Cabalsi. Hello from Italy, Christy Abiva. Okay na klang DJ Klang, napintas latakas ken ka. Hehe, sabi na ti Jude. When ate Judith. Kablawak man dagiti kabatak dagitay anak ko nga ni Mika Ella Kalasag, April Joy Roblico Kalasag, Mark Joshua Jade Kalasag. Coming from Michael Padamada Kalasag. Watching from Taiwan mga DJ kay ibang karabio amin. Melans Gogo. Manok na pula manapa watching from Singapore. Okay, ayan, magisagot kami karo din requested song kakabsat. Ating request yung Sis Seaweed. Organin pa lang ni Apo, si Bimon. Ipasubo yun ni Mr. Si Bimon, ha? Okay, Ray Ni Ilocano. Agkib-kibayong maunay. Di ba lang programa di po Ray Ni Ilocano.
Yan bang nag-organ is hobby mo, DJ Klang? Opo! Ito pong organista rito nga may siya. Iso po iti asawa ni DJ Klang. Asawa. Ano kayang pay? Kagtagtagir-gira. Oh, ang gaatan. Mga asim. Baka mabalin pa ajay. Kayang-kaya na pa siguro ato side by side. Aya. Kaya mo ato. Alisto lang ato. Ayan. Hello sa ating 306 viewers. I-share nyo na karayaw ni Ilocano. Tapno doon tayo pa nga agkakadwain tang arabi. Agibasa na pa lang dito nabat-bating request. Habang sineset po nila yung requested song side by side. Ayan. Watching from Taiwan, mga DJ, kanay bagarabi amin Melans Gogo. Ananay. Okay, coming from Jerry Carino. Manok na pulaman abo. Kanay watching from Singapore. Ananay. I'm back! Sabi na Ate Bianangs. Apay papapanam si Ate Bianangs. Papapanam nga lubo. Ananay. Hello everyone, please play the song Power of Love cover by DJ Klang. Thank you so much coming from Sir Arwin Bartolome. Ayan, nagnyamod to, nagnatumit na request mo, sir. Diamond Mr. Love watching from Brunei. Mark Anthony Esperanzate. Ayan, nagyaman na kapo ko na ninamnamaim to. Ayan. Pakikan tayo man, Jay Pinatubo Kabsat, Raul Judan. Ayan. Sige, DJ Irene Banat, ang galing mo, sabi ni Tita Remy Mauricio. Good evening, Rayaw ni Ilocano, pa-request man, Jay, I do love you para ken my loving hubby. Danny Raloje, watching from Barcelona, Spain, Veronica Peralta. Ananay. Apo. Nagwapo gayam ni asawam DJ Klang, sana all. Nag-smile ko. Agad katawa dyan, lapayag na. Ay na. Okay. Kasano nagatog tawag kanyak DJ Klang, call center manin. Ay na. At tabiyan nagsagbuya ka pa lang. Si Kabay Round. Mamo na si Bimon. Naibang kalamin karay, uray naklag pukaw tiragsak amang buybuya kada kayo. Kablawak man ti family, Paguyo Ramos Mercado, ken ti pakaikakamakak ti Contillo family. Trebla. Ayan. Hello kay Ate Marisa Mauricio. Pa-shout out man dagiti kadwak nga buybuya so dasuti ken ni Gunyong. Nga sponsolista pa-request man ti may isa nga kanta, Philippine Geography. Ayan, pabati naman ng Valor 2. Family dito sa Singapore, apo na sina Brad Arbel, Sister Annabeth, Susan ng Runa kini Lodi Almazan from Jerry. Mantay, ang tanging alay ko. Okay. Ayan, request ko man DJ lang. Da kayo DJs karayaw kat agjujuwet kayo kumamot ko na. Madam, kantay man Jaymet, Jay Sabong ni Hasmin, nagpintas na boses mo. Erwin Abul. Ano na? Okay. Isagot mi karo din Jay message, may isang requested song. Okay, ating siya requested song. The first scene was the truth and the other. Alright.
tapos request yung side by side. Naging side by two. Ang kaunay, nervous wine. Nagsarita ka man, dinggik man ta, boses mo tamay. Sige na. Hello kanya, amin nga sa kapag. Hoy. Hello, ko naman. Agwing-iwing ko na rin. Hello, kanya yung pagpakilala ka. Kasi lahat ng mga pumupunta rito nagpapakilala. Hindi pwedeng hindi ka magpakilala sa kanila. Ayan. Nalpasin nagpakilala isuna hanggang Kuya Marvin, hanggang mandita pang-asem. Oh. Ay, pakilala yung man apo pagsaritain yung mandata or organ ko na niyo. Ay, anyan laing mo nagkanta kabsa. Thank you so much. Kablawak man da kita agasawa ag boyfriend awan sa mali ni Sir Bulan ken nagpintas nga asawa na DJ Klang. Mami Gina Valdez Abanto Paselo. Nakadilmon CD ni DJ Klang. Di ba apo kayo yung agsaw isuna agkablaaw? Ayan. Nice voice, Miss Klang, ko na nila Arnie Victoriano. Thank you so much. DJ Klang, request nakman te all at once. Maricel Abuan Ramirez. Naibagrabi yung mga DJ watching from City of Ilagan, Emmeline Balagat. Kablawak man ni Street Boys, ito'y Sichi. Sichud Sale. Daonyok akong Idol Gurad, ken ni Bay. Patukareman, JC Siwit. Anyamot na gitangan na, ganin. Ayan. Agsaw ka na, oh. Kuna ni Tita Dina. Oy. Ayan. Okay, agibasa nakpailang dito sa Bali. We're watching here in Tanza, Cavite. Agyaman kami unay kanyayo. Ayan. Pagawidin na kami, mit dagiti ubing. Okay, sige. Agnervyos sa kunada. Michael Padamada Kalasag. Pagsawin nyo mamot, data organist tayo kunada niyo. Ayan, nag-hellowy ka lang. Hellowy ko naman. Sige na. Hellowy. Sige na. Hellowy ko naman na. Mangigda lang. Tap na mangigda ta golden voice mo. Apo, han ka ka magbabain si Bimon. Oh, saan lang agkanta? No, dikit agsao. Nila kayo mo DJ lang. Kunada niya. Oy. Agnervyos. Sikan. Oh, yes please DJ Klang agsaon ang aruden kunada. Oh, sige. Tagkanta ka man, pagkantain ta ka man. Agsaw ka pa lang. Hello ko naman sige na. Hello ko naman. Tablawang manikasin ko Manet de Guzman watching from Paris. Kuya Ray sikan. Ayan. Kablawak man tayo napintas nga asawag dito'y Kappa Starlock ni Cecilia Kasuga. Arturo Kasuga. Ayan, ma'am, pabati naman sa grupo ng Pet Tracking Services sa Kabuyaw, Laguna kay June Bading. Naglaing DJ Klang na ibus adjective nga mang describe keng ka. Managbabain ni si Bimon. Kuna ni Ma'am Priscilla Madriaga. Hello, ko namit gaminin Pangig mo lang mo. Sige na, go. Ano gamin katawaan? Agner-nervyos DJ Klang, luk-luk wem tumit gamin ko na ni Tita Remy. Haan kantaan na kayo damdama. Napintas ni boses na atoy. Okay. Ma'am, babati ka, 50 years old kay Manong June Bading. Ayan. Hello, 50 kay Manong June Bading. Okay, mangisagot kami karoon din requested song. Anatan? Pinatubo. Instrumental. Okay, dito pa lang programa din na puluan. Rayaw ni Ilocano. Hello sa ating 343 viewers. Hello, Sir Rudy Jean Tagatak.
nag-isang. Ang ganda ka ka, no? Ano nga made? Kasla ka madadanglas, abra mayat ti sasalaan medituyen. Kung na agalis manikag. Michael. Nanay. Watching from Hong Kong, Nita Ginto. D-Zone. Okay. Kurang sa pay ajay ko Jay. Kurang pa jay inom na. Why? Wine, mabain pa Tagtagar-gar pa lang ka. Wine. Hello, karayaw na iba. Karabin tayo ni Ilocano. Kana niya, Ate Marinette Manalang. May bagong pianismo. Pa-request man, DJ lang. Don't say goodbye. Ananay. We don't have to say the word. Please, DJ lang. Request ko. Thank you. Ayan. Pakablaong man, idol. Jomar Ballesteros. Please, Sir Bulan, tuladim ka din ni girlfriend mo. Ni Mami Gina Valdez Apando Paselo. Hello, pa-request man, Jay, before the next teardrops fall, can naranya ka Bulan, watching here in Baguio City. Bradiski. Tapos na po. Ayan. Hello, Karayaw. Kablawak man nagiti kakadwak dito yung agboy buya. Tapos na. Suda, Suti, Gunyong, Tikyo, Ken Momoy, Ken Nikwago, Ken Tay may isang kadwa dito nga nataraki nga ni Joot. Apay, nagpipinta sa managanda. Makaparayaw kayo talaga. Nga buy-buyain mga DJ. Request ko Joot, man. kas Kwago. Kwago, Suti, Suda, ay Moy, Gunyong, Tikyo. Nagkagarnas nga na Nagpipintas nga na agad. Aha. Watching from UK, Luisa Bala. Apay, sumit na gana. Apay ka na sa cellphone mo. Ananay, bago ta organize tayo, Madam Klang, kana ni Ma'am Labsri Uko. Nakaw. Awan, import mi lang ata po, nagkapudjay kwa. Diba, nagkapudjay tagaran. Apay nga, DJ Klang, pimanaw mo't nila kay Maun, kuna ni Sir Marlon Roque. Agkan tayo so naman, please, pakantayin nyo man ni Mr. Si Bimon ko nada. Allah. Pare si Bimaon. Kanta ka kanaw. Sinusubukan ka nila. Pakita man tayo Golden Boys. Hello, watching from Hong Kong, Empelite. Anyan nga naganayin, nagpuntasin. Bakikan tayo man, Kentucky Girl man. Thanks karayaw ni Ilocano, Wilson Haramilio. Okay. Anatan. Dance with my father. Pau, sino mang kanta? Sikan Hoy. Terwal. Okay, ito na yung request yung Dance with my father. Ano nga mo? Tone. Ray Awa ni Ilocano. When I was a child, before love remove all the innocence, our Father would let me hide and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'll play the song that would never ever end. How I love to dance with my brother again. Dedicated to my father also, Ferdinand Dilin Nila. When my brother disagree to get my way, I would go from her to him. He make me laugh just to comfort me, then finally make me do just what my mama say.
Ayan, tapos requested song, Dance with My Father. Naglaing. Naganas. Okay. Tapos lang nalipata ka di aping ay. Pero may round. Kagkataon lang ni Irene din si kami. Nalipata ka on. Ayan. Madin samay. Okay, napalpas na mo. Ano tayo, nairaos na mo. Nairaos. Di oras na alas 8:56. Ananaya. Apo, dandanay. Ha? Okay. Dagita a boses kumalaniking ko naman ko na ni Sir Edwin Osorio. Manang pakikablamang namanan ni June Bading ng Pet Tracking Services ng Kabuyaw, Laguna. Thanks DJ Klang para kan father ko kinilakay ko nga adadan heaven. Ayan. Salamat po. Pasensya na nakat dahil natawag dito yan. Na lobat yung cellphone. The best round Ni Ilocano show. Thank you, Ate Nelda ako. Galing mo, DJ Klang. Thank you so much. Ayan, request man, Ma'am Klang. Jayman Jesus by Aegis. Thank you so much. Pao, nagbaba. Golden voice ka talaga, DJ Klang. Thank you so much, Sir Rogelio Marcelo. Anati, sumarunong request. Sulisog. Ate Ring, come on down. Ayan. Ayan, mag-isagot kami man ito may isang asamiwoy kakabsata. Ayan, mag-extend kami ng 10 minutes dahil na-late kami ng 10 minutes. Okay. Ayan, mag-isagot kami man ito may isang requested song. Sulisog nga isang sagot pa lang kanya yung amin nga sagyapada. Nga kantayin pa lang na Ate Irene Magalinaw. Bakit nga minadya malipatan ay dinay dumdum mga aldaw
Kentucky girl, I swear I love you by the moon above you. How bright it is shining in your eyes. Some morning when you wake up all alone, just come on home to your blue Kentucky girl. Just come on home to your blue Kentucky girl. Ni Ilocano. Okay, natapos ni Sammy Wayne kakabsan, the Blue Kentucky Girl. Nga isag sagot mi pa lang kanya yung aming nga sangabada. Ayan. Di ba dapat kuhain mo natin? Well, okay. Naibagarabi ating ko, Irene Presto sa Makalinaw ka na ni Mami Gina Valdez sa Banto Paselo. Ayan. Gapumit kiniya. Juntan tayo na ibagarabi tayo karayaw. Shout out man nagiting kailyak ng taga Nagilian. God bless. Ayan. The best ka talaga DJ. Klang request kumain. Tayo Ilocano song. Marlet Ferrer Kabangon Domeng. Badi tibagbagita tayong makangigak ti Ilocano songs na laing akon. Hehe. The best rayaw ni Ilocano. Thank you so much, Agkalis. Agyaman rakarayaw iti anus yung amang basa ti may sa ektarya. May sa kayo karayaw mi amang parparagsak na may sa pang liw-liba. More power karayaw ko. Kuna ni Trebla. Thank you so much. Ayan. Sir CB Mode. Anya makunam kini girlfriend mo. Kumanta ka kumamot. Tunada. Gandang gabi karayaw ni Ilocano from Ontario, Canada. Pa-shout out Durin Bikers dito Ontario. Wow, naglalaing kayo mga idol. Okay. Idol, naglalaing kayo nga talaga mga idol. Mabaling nga kantahin sa Endless Love. Ayan, next time nyo po i-request yung Endless Love kapag kwan. Part 1 or, part 2. Kapag organ yung kwan, yung gamit ni Kuya Marvin. DJ Klang Kablawon, dagiti pamilyang Madriaga dita Isabela, ken Madriaga dito Ilocos Sur, ken kastamit dito pamilyang DJ Klang Ador Madriaga dito Baguio City, MVMS, Power Sounds and Lights. Ananay. Okay. Sige, mangusagot. Ano oras na yun? Oras na yun. Alas 9:07. Eksakto, mangisagot kami nga rin kakabsat. Di maudin nga bilang isang sagot pa lang kanya yung aming nga sangapan. Dito pa lang programa tayo na Paul 1. Rayaw ni Ilocano. Instrumental.
galing ko. Nadadadapilan niya. Umay ko man idapin. Siya nga lawas nga unas to. Huwag tayo tupog na. Huwag man tayo usang na. Huwag rabiado ka aday. Huray ipabitlo na. Para kanya mata biyanang sa ito may sangay baga. Ay pa siyang gaya men. Bayro, dinaksak-sakit eh. Panasakit, bailag, to'y lulol na yan. Alright, urak-rake mo. Tararak-rake. Ni Barandelias, ni Baktikuleng. Ayan. Nalipatak na minay. Ananay. Apo. Iralula Barsha. Rayaw ni Ilocano. Ano nga ni? Ano yung gitarista ko? Ayan, datapon ti mauding nga bilang ngayon kami sagsagot pa ilang kanya yung amin nga sa nga bata. Alam kong nabitin na naman kayo. Kaya tagkikita tayo naman in Nintendo Friday, Part 1 and Part 2. Dito yung palang programa tayo na po. Rayaw ni Ilocano. Ayan, nagkitipayan po ang iPan app nga nakapag-subscribe ito YouTube channel ti Rayaw ni Ilocano. Ayan. Mag-subscribe na kayo kakabsan. Agbuya Tama kayo. po yayo dyan. Nagkitipas videos and cover songs Right. of Rayaw ni Ilocano. Yan kami kakabsat na i-follow nyo na rin tong page ng Rayaw ni Ilocano para ma-notify kayo every live. Kahit pag yaman namin apo dagiti nakidangdanggay kanya may itanga. Oras? Grabe itanga oras. Sa mga nabitin. Well, napay na ating ray nakakonsentrate nga agor-organ. Di naggarupang pansinay. Bising ang tugtugkel. Ayan, once again, dagiti apo walang sawang tumutulong or nag-i-sponsor ng Rayaw ni Ilocano. Maraming salamat po. Agyaman kami muna ati Ado. Apo sponsor ti Rayaw. Yan kastamit dagiti haan nga maumuma nga buya. Nga nakaabang lahat tayo mga solid karayaw natin dyan. Thank you so much kanya yung amin nga sanga po. Ayan. And para po sa mga laging nag-share. Maraming salamat po. Agyaman kami una iti Ado. Di ka na yun nga cooperation nyo iti Rayaw ni Ilocano. Di ka na yun yung pinangitang danggay. Ito na iti nga program. Ay, bantay mo medyo may isang kadwa tayo. Ayan. Ni Kagayam ni Ate Irene. Ayan. Ate Irene, umay-kan. Ating Irene. Ading Irene. Pagsaritain tayo mamungat ko madya directress nga ibagbaga tayo, di ba? Ayan, napagsaritaan nyo ang kami. Kay parang kadkadwa kanya mi, tidwa nga oras. Sabay lang kumatahan kayo maumuma. Agyaman kami. Siyak ne. Siya ka po ni Irene Makalinaw. Ayan. Apo. Medyo, dire-diretso na siya ngayon.
Pagdating ng ilang araw, apo, pareho kang tumutan nga. Daldalita. Okay, once again, thank you so much kay Rayaw. Ayan. Pumakada na po ti pamilya ni Rayaw ni Ilocano. Siya ka po'y tinakadgadway tang oras. Titijay lang. Ay, siya ba't nila ilagmay? Kasyak matabo ni Marvin Agne. Ay, nakagayam dita. Nga. Ayan. Ngayong iba't bati kanya amin nga sa nga patay. Tinaybake, nag-asat nga orasyo. Agyaman kami unay kanya yung amin. Kaya Justy kumuyo kanya yung amin nga sa nga bata. Goodbye everyone. God bless us all and good night. Bye-bye.